Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Oke. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Oke. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Betul. Oke, persiapan Baby Gagak Fat Argo balap. Pelepasan pertama, guys. Baby Gagak ini punyanya Raka Joki. Betul. Persiapan Baby Gagak Fat anak Gagak. Baby Gagak punyanya Raka, anak Gagak punyanya tim GRT. Betul. Anak Gagak gandeng Baby Gagak. Payah lah ngenom lu. Persiapan sapi besar tim Ancaman Bahaya milik Pak Slamet Songon. Betul. Jangan lupa subscribe. Oke guys, persiapan untuk sapinya tim dari Bakso Balap. Pelepasan pertama ya guys. Mager lagi. Jadi Bakso Balap ini kedatangan tamu guys dari Madura. Pak, dengan Pak siapa Pak? Lengser. Oke. Dari Madura ya Pak ya? Apa namanya? Oh, Bakso Balap. Bakso Balap. Oke. Nama tim maneka Bakso Balap.
Gol. Kenapa, Pak? Persiapan tim Baby Gaga Pit Argo balap. Panasnya pol. Betul.